السلام علیکم دوست عزیزانو ترى ایک شر ابرے وشاں بعض شر ابرے چار چیزانی حفاظت بکاں تی زندگی و شر بھی یہ تو کا پہلا چیز ایشی کہ نماز تو تی دلا سنبھال چکن نماز تو تی دلا سنبھالے تو یہ رجوع صرف اللہ گنا بھی صرف عبادت گنا بھی تو پمش کا نماز تو تی دلا سنبھال کوشش بکاں نماز تو تی دلا سنبھال اور دومی چیزیں تنہائیہ جب تو نندے اکیلا نندا شیطان وار بھی اکثر تیسرا تو دی سوچا قابو کا خیالات آیک مزنے ابری نہیں خیالات ارچ انسان اس رکھے بلے خیالات دیما برگ تی اختیار ہے تو کہ تو اگر کوئی خیالات دیما بران کنے نا تی اختیار ہے تو کہ ایک دو روان کنے تی سوچ کوئی روان کا غلط روتے صحیح روتے اے غلط سوچے تنہائیہ عبادت بکایا یا تنہا من یا واپس تو تنہائیہ اکثر تی سوچے سے حفاظت بکاؤں اور سیمی چیزیں طرح گوشت گیا جب بھی تو محفلہ نندے مسنے جرگئی تو کا نندے مسنے محفلی تو کا نندے تی زبان اکثر قابو بکاں آؤ دا غلطی ابری مکان اچھی ابرے کنے تی ابرے سرا مردم مذاق ابوری شرمندگی محسوس بھی یار شیئے چکت شہنی ابرے کو ابرے کنے کے تمیز ہی نہیں ڈنگی نہیں تو ہمیشہ خاموش بھی تی ضرورت بھی ابرے تو بکاں شرری ابرے بکاں تو محفلے تو اکثر تی زبان حفاظتہ بکاں اور چارمی چیز وہ تی نگاہ حفاظت بکاں چیک بازار روے ہر جاگے روے تی نگاہ نہیں حفاظت بکاں جب تی نگاہ حفاظت بھی نہ تی پرسے چیزانی حفاظت بھی تی دلے دماغ درسے چیزانی حفاظت بھی چارمی چیز ہمیشہ کہ تی نگاہ نہیں حفاظت کا محفلے بھی چار جاگے اندر تی نگاہ نہیں حفاظت کا شر اگر ویڈیو تو شر لگے لائک کا شیئر کا سبسکرائب کا چینل تھینک یو